Grad Kragujevac jeste grad sa bogatim kulturno-istorijskim i industrijskim nasleđem, a u svemu želimo i često možemo da se pohvalimo da smo u svemu prvi. Pa eto, ukoliko poželite da vidite prvu prestonicu nekadašnje Srbije, prvu kragujevačku gimnaziju, prvo pozorište u Srbiji, u starom gradskom jezgru možete videti sve te građevine. Ne bih izostavila i starog gradskog jezgra i Amidžin konak i konak kneza Mihajla koji su očuvali jedan deo građevinarstva. Ono što takođe grad Kragujevac sa svojim okruženjem čini idiličnim, a to su brojna seoska turistička domaćinstva koje se nalaze u idiličnoj šumadijskoj prirodi i nude čitav spektar domaće šumadijske gastronomije i šumadijskog vizualnog identiteta.